državne institucije da se zločini na vjerskoj osnovi koji su počinjeni nad crnogorskim građanima u ratnim godinama ne smiju zaboraviti. Traže da se nastavi istraga za svaki slučaj pojedinačno i da se pronađu zločinci i nalogodavci i utvrdi njihova odgovornost. Otmice u Štrpcima, deportacija muslimanskih izbjeglica, etničko čišćenje Bukovice kod Pljevalja, Kaluđerski laz zločini su koji ne smiju biti zaboravljeni, poručuje iz Foruma Bošnjaka muslimana. Husein Tuzović kaže da je ubijanje nedužnih ljudi samo zbog drugačije nacionalnosti i vjere najveće zlo kojem Crna Gora konačno mora pogledati u oči. Te i druge zločine treba rasvijetliti do kraja, odgovorno privesti pravdi i kazniti one koji su za to krivi. Za zločine počinjene nad crnogorskim građanima u ratnim godinama, prema riječima Sulja Mustafića, odgovorni su tadašnja vlast, policija i vojska. Zato je potrebno da sadašnja vlast istinito progovori o zločinima. Tek onda bi mogli reći da se Crna Gora suočila sa prošlošću, prepoznala svoju krivicu i iz nje izvukla nauk da se takvi zločini više nikada i nikome ne ponove. Početkom 1992. godine u bukovičkim selima Pljevaljske opštine živjelo je 111 bošnjačko-muslimanskih domaćinstava. Danas na tom prostoru u 7 sela ostalo je tek 16 porodica. Jakub Durgut se prisjeća da su tada kuće i džamije zapaljene, nedužni ljudi su ubijani, mučeni i odvođeni u zatvore, a njihova imovina opljačkana. Također je indikativno i to što do dana današnjeg niko od predstavnika ni lokalne vlasti ni republičkih vlasti nije posjetio Bukovicu. Forum Bošnjaka muslimana poziva sve građane da pomognu rasvjetljavanju zločina zbog sebe i opšteg dobra Crne Gore. Opominju da je krajnje vrijeme za hitno donošenje zakona o lustraciji, jer samo kažnjavanjem odgovornih za takva nedjela može biti vraćeno povjerenje građana u institucije Crne Gore.